stanu. Nastojali su čovjeka koji je imao tu stolarsku radionu do 54. godine kad je umro i ostavio je svu svoju imovinu. 55. je tata dobio stanarsko pravo koje sam ja naslijedila 89. i sad na kraju nakon 77 godina van iz stana. Kuda? Pitam kuda? Osim groblja. Kuća je na prodaju, s tim da nije sniman ovaj dio u kojem smo mi. Grad se ograđuje od toga jer vjerojatno više nismo njihovi stanovnici, pa se pitam šta se uopće događa u toj našoj državi. Jako me interesira ko će reagirati na takve stvari, jer ovo je lopovluk nad lopovlucima.